Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sa ngapada papagayam at yung aruden ti programa nga napauluan. Kumusta ka itangan kasin problem of the day? Programa apakay basahan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biag ti may sa apagayam tayo nga agproblema. Kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya ti manen ni kasin yung yung Ruiz. Nga umay manen mangibasa ken mangi drama. Ti may isa nga pakasalitaan nga impatulod kada tayo ni Jerwin. Iti Tuguegarao City, Cagayan. Hindi aro din amwen ti parikot iti biyag dati nagsurat nga ni Jerwin. Iti Tuguegarao City, Cagayan. Sagudahan nga ti surat ni Jerwin. Dear Cousin, iti dahil nga gundaway, inti nga ruden maamuan, no anyamet ti parikot iti biyag ni Jerwin, nga kayat na nga iburay kada tayo, iso nga nagtaklin iti dahil nga programa. Kastoy man nga rod tilinaon ti surat ni pagayam tayo at Jerwin. Dear Kasinyo, sakbay man ti amin, idanon ko man tinabara akablaw ko, kada kayo nga agserserbi di Tanemars Studio. Kastamit tayo nakablaawak, di padang kadumdum nga kinagbibuya iti deti nga programa. Napudno nga makaliwliwa unay ken makaited adal. Kadagiti na dumaduma nga pakasaritaan iti biyag nga hinkay basbasa. Ket naawis met tiriknak nga mangiburay iti pakasaritaak. No pay jak ni namnama idi nga may saak tumet dagiti agtaklin iti programa yo. Tapno agpabalakad. Ilinged naklatan itinaga na Jerwin. Nga agnanaed iti Tuguegarao City iti probinsya iti Cagayan. Naurnos ti binangon mi a pamilya ken ni Melissa. Ngem idi agangay dimteng ti sulisog kanyak ket saan ko nga nalabanan dayta nga sulisog. No kaano nga addan pamilyak, no kaano nga saan nga nga makunan nga ubing kuman ta makaaramid dak iti dakkalabiddot. Iso pay lamang ti pan nakaaramid ko ti dakkalabiddot kasinyo. Tay dilikudan ti kinasayaat ti asawak nga ni Melissa. Iti likudan ti kinaurnos ti binangon mi a pamilya. Naaramid ko tinanglipot ken kuana. Kasti man nga rod nga rugyak ti amin kasinyo. Oh, imbaglakid di tadakan, Jerwin. Mabalin ka di nga sa anak umay. Nuing kariking ka, Sandra, nga umayak. Umayak nga umay. Ken, adakit kidawim kanyak, saan ka di? Tiamok na nalipata mon. Sana mabalin. Gabutan nuing karik, aramide. Mabitlaeng. Pasensya ka no medyo naladawak. Inurure ko ngamin ni boss ko. Ket amumot nga sana ka makasweldo na awan ni Suna. So nagsweldo ka nga Ruten. When? Dede ti sa nga pulo ket 2,000 nga pisos nga kidkidawem. Agyaman naklaunay, Jerwin. Umanay mo't siguro detan. Nga igatang mo iti laptop mo. Unay second hand laeng. Dakila tulong kanyak iti panagadal ko. Alagat no agserbi lagi iti panagadal mo, honey. Ket pakaragsakak ti tumulong king ka. Alawatim nga Ruden. Agyaman nak awan ti anyaman na. Inarakop nak. Saan lang nga arakop ti isubad ko king kagapo iti kinasayaat mo kanyak. Ipatpatig ka unay-unay, Jerwin. Ipatpatig ka met unay-unay, Sandra. Angin,
Sigurado ka kadi? Nga niya. Nga, saan to nga maamuan ni ti asawam nga nang ted ka kanyang tidakyal agatad? Ha? Siya akong ti makaam mo. Sabi ko matadinan to madugtalan ti limit ta. No lagit diagan anad ta, saan nanto nga maamuan? Dakon bakit? Nibag na dinting kan. Oh, ape nga kasla, adalan dagsin na parikot mo. Ay na, awan na bastuta yun. Awan pa'y may isaang nga bagasin. Kit ni dandani pa'y maibustiga, tas di kitid mga ubingan. Ha? Di ka di pa'y nagsweldo? Saan pa'y nga rod? Anyamat dahitan. Saan nga min nga simangpat ni Busmi? So nga baka madali ti sweldo mi. Kasano nga rod itan? Sana bale? Nakautang ti sangkabasit nga kwarta. Ano usam dati sa nga ribo? Iyan anay mo pelaeng. Sigurado laki di nga saan nga umanay dito eh. Babaam ta. Inakton no bigat yan ni nanang. Napadasik ti mang remedyo. Bareng na damay pabulod na kanya ka kwarta. Pag-urayan ti sweldo. No ape nga mi nga madelay-delay ti sweldo. So magmamano nga bulanin nga kasta. Gagangailaan. Sana bale. Maawat kung dumatla ti sweldo. Tinasisita. Aday gatang mo kadigiti abasto tayo. Una emon, digiti kasapulan digiti ubing. Tayo so ti kang runaan. Baam kanyak. Hanabali kanyak. Na mabalinak agsida o red dilata laeng. Inakpagi na nabanduga. Bilibak nga talaga king pare Jerwin. Pare. No kaano mo nga nataingan kan. Isupelat pa nagaramid mo ti kakasta. Late bloomer nga kunada pare. Mas dawang nga ron. Idi baro ka pa laeng. No makinubya ka. Sagay samot laeng. Diyak pa'y napuutan. Di kinabayag nga panagamamutan. Diyak pa'y napuutan. Nga nagluko ka iti babae. Ha? Ano tikit mo sawan parang Jun? Tikit ko sawan. Kadagupan dagiti nagbalin nga nubyam. Nagbalin na babae ti biyag mo. Awan na pulos kadakwada ti liniputam. Awan na pulos ti sinuksukutam. No kaano mo nga dan asawam. Kinadan duwang nga anak yo. Kini Melissa nga asawam. Isumot ti panagaramid mo. Diyak arda mo pare. Diyak mo ta. Diyak mawatan no. Anyat nagkita kini Sandra. Siguro. Ada digiti maitid na kanyak. Nga saan na maitid ni Melissa nga asawa. Amok la tayo pare. Takanayon mong istoryain kanyak no kasanot kinalaing ni Sandra. Nga mang panagsaking ka. Uwing nga rin pare. Ada digiti kabailan ni Sandra. Nga saan nga kabailan nga ramidin ni Melissa nga asawa. Dahil tapan na nga nat hotdog pare. Sana bale pare. Ito no lagi di mo umaak. Isarding kunton. Tapay isarding mo. Adamot di gundaway nga makonsensya ak paring Jun. Ken kang runaan na. Mabuti nga maamuan ni Melissa ti aramida. Mabuting ka manlagayam parang Jerwin. Mabuti kang abapukaw ko't pamilya. Nang runa, tadan duwa nga anak mi. Man, ano nga minoy sarding mahon? Apay urayan pa lang nga maamuan na. Amang angkit, no ada makakita kada kayo, kada ita chicks mo. Kat makadanon ka ni Melissa. Isungarod nga gananad kami pare. Kan kasladyak amuno kasanok nga, waswasin ti relasyon mi kini Sandra. Ngamin kat maasya na king kwana. Iso nga tultulungak, iti panagadal na.
Makaamo ka pare. Hindi naktubabalawan. No agbabawi kan to. No bilang laing tamaamo ni Melissa nga asawam dayta nga rarabida. Talo tay laing nga makaamo dayta pare. Gabuta datalik cooking ka. May bagbagak king ka di mapaspasama kinibiyag ko. Ngim kasti ko na. Saan nga permanente dito eh? Tay-timing nga klaeng. O kanok to nga waswasan ti relasyon mi kini Sandra. Baka agad no di mo to kayatin pare no masanay kan. Aglalukat ko nam nga maitid na king ka. Dagiti saan nga maitid ti asawam. Diyak ka mo pare. Makaamo ditan. Basta, diyak kayat nga mapukaw ko ti pamilyak. Sigurado ka nga umiyan ka dito eh. Sigud man nga umiyanak dito dagos mo Sandra. Uwe nangim amangan no makadlaw ti asawam no masansan nga may kaumiyan dito eh. Saan ka madanagan? Impakadak nga mapanak makiinom kada paring John. Nagtulag kami kini paring John. Get ko na ti asawak. Nung nakainom ako, nung nabarte ka, kaya kaya't nalayangan nga umyanak iti naginumak, kaya sa taagmaneho ak nga agawid. Iso nga imay ka dito eh. Tati pagarup ti asawam, adda kayan da Jun. Kasta nga agpaiso, Sandra, honey. Ay na. Oh. Dati kayam dati 2,500 nga kid daw eh. Mabainak launay keng kanjeruin. Anya ko mati magbainam. No saan ko mga marigrigat dagiti dadakil ko. Saan ako mga agkid daw titulong mo iti panagadal ko. Day talaga yung mabanag. Uray ta masupapakam mo iti tutulong ko keng ka. Ipatpatig ka unay-unay, Jerwin. Uray na amok, nga saan ka nga nawaya. Uray na amok, nga iti ka anuman kat saan ka nga mabukutan. Drama ka man hani. Ti pagarup mo siguro. Ara-ara maaten ka laeng. Gaputa ka sa pulan ka iti panagadal ko. Ngayon ti ka nagpaiswan na. Masaksakit anak. Masaksakit anak tunggal mapanunod ko nga iti kaanuman kita. Saan kan to nga mabukutan, Jerwin? Nagtulagan ta dito yan. Tulungan ka. Kadi paay mo mat dagiti kasapulak bilang lalaki. Day talaka diti kasapulam kanya. Day talaka diti kayat mo kanya. Saan? Naibagak mo't keng ka, iti namin ato nga daras. At damot pa nagayat ko keng ka. Ngam napatpatig keng ka ti pamilyam, saan ka ti? Sandra, kat iti ka anuman. Saan nagtupulos nga pilyen? No bilang laeng tagpili-pili ka kada kami. Sandra, saan ta ko mapagsaritaan da ito eh? Maawatak. Amok met ti lugar ko. Amok ti lugar ko iti puso, iti biyag mo. Shhh. Yung mayag dito itap na no. Iliwing ka. Ang imagsangsangit ka met. Pasensya ka na. Awan ti anyaman na. Oh. Di ka di mailiw kanya. Saman. I miss you so much, Jerwin. Oh, met lagayam. Arak open na karote na. Oh. Ni. I love you so much. I love you, Jerwin. I love you.
Uri no saan ka nga mabukutan. Nagyamanak na maawatan. Nagyamanak, Sandra. Gaputa 2,500 tinted mo. Amumlatan When? Mamin, 25 seconds no ano, Jack Mariro, saan ka di? Kastamot itulag ta. 25 seconds. Gaputa 2,500 tinted cooking ka. 25 seconds mo. Nga ipakang cooking ka. Dito hotdog ko, saan ka di? Jack man amo no, api magusto mo na unay. Imbagak mo't king ka idin, honey. Dahil tatibanag nga saan nga aramitin ti asawa. Karyek na launay. Loko ka. Ha? Hapi baga mga loko ag. Amangan no. Ginak tumalipatan. Gapo ka da ito. Ha? Sige. Gapo tayo patpatig ka. Saan lang nga 25 seconds. Ha? Ano ticket mo sa uwi? Ore, 2 minutes. Anya? 2 minutes nga ibabad ko. Talaga? Gaputa deserve mo. Kaya gaputa ipatpatig ka. Joey. Ay, sige. 2 minutes kaya. Oh my God. Nagbarat ang bibig mo. Nagbarat ang iwat mo. Sandra. Makaamukan nga mga oras. Ay, sige. Kitayag dito cellphone ko. Kitayag dito oras na. Yung kasano nga malipatak ni Sandra. Dito nga aramitin na kanya. Makapamauyon. Makapabala. Makapamaag. Makapabagtit. Diyos ko. Apo tataperming isagad na pa'y. Dumanon karabukob na, Diyos ko. Apo, Diyos ko. Ibay-bayag mo kumapay. Saan lang nga 2 minutes. Apo, Diyos ko, aya. Diyos ko. Oh my God. Gusto. Ha? 2 minutes ka din. Awan pa'y 2 minutes. Ang gimkas laglip pasa ko. May ka dito yan. Sige. Agtatakan. Tarabawangkan. Kanagmay maysa dagiti bagitan. Agmay maysa. Tibara dagiti bagitan. Iti panagbiyahe nga mapansad dya langit. Sabali na talaga ti palasang. Naidumduma nga talaga no. Awan pa ti anak na. Kasla ko man no kwarta kat kalikis. Kumbaga no prutas kat kaluluman na narasi. Saan pa nga palungsot? Saan nga dati palungsotin? Sandra. Jerwin. Sandra. Jerwin. Nakalisto. Nakalisto. Mapanin. Sige lang. Sige. Apo, nakalisto. Nagbayag mong tumot ngaming nga kinan. Sandra. Ayun kayam, Jerwin.
Oh, bakit? Aday bagbaga ti anak mo ita nga inauna. Ha? Total, Domingo met ita, day off mo. Mabalin nga ente makimisa. Sa tayo tumapanagpasyal iti mall. Saan kay bagatat tayo ti inaunang anak ta? Nga kaya't nakanot mapan Robinsons. Kuha. Ay, mabalin ka din nga ito no sumarunulat ang Domingon. Ha? Tapay. Nagtulag kaming kini paring June. Ada nasisita nga pag nami. Anya? May panggap ti trabaho. Kat kababayin mat kini boss, kitimbilin na kada kami nga dua. Uri Domingo? Agtrabaho ka? Saan? Ang may papanti trabaho day jay. Maminsan lang mo't ngagkid daw ti boss mi. Narigat mo to paayon mi. Ito no laing Domingo nga sumarunon. Bumawi akto. Saan na balin? Ha? Ing kamilatan kada kita anak ta. Ano sa kun Ito no lata maminsan nga lawas Sana mabalin nga paayak ni Jen. Tanabayagan nga ibagbaga na kanyak dayta. Ti amo ka kit awan ti papanam. Sige. Adda ka di kwartayo. Awan nga ron. Dasa nga ribok dito Iyan na yun to na. Kat inkay tulad ang mga iti nalakalang nga panganan. Ken saan kayo nga dumaldalang kadigiti paglako iti ayam. Tama nga katlog pagatang ni Jen. Anyape nga ron. Anusan min Iyan na imi dito isang ribo nga inted mo. Bari nga, numakaanay. Iyan na yun Nung kumadyak rumwar, ited ko amin nga adla ti wallet ko. Angim nasisita mo, tipag nami, kini parin John. Honey. Api nga di ka makaid na. Ha? Kwa. Api nga may may tadito yung mall. Kita mumot nga do't tao. Sana bale, apagbitak laeng. No kayat mo, medyo adaywan nak. Tapno, Sunday pagarup nga, nagkuyog ta nga imay. Sige. Adala ngamin kahit kung agatangin, nakasapulak di eskwela mi. Apengor nga ti paggatangan ti bado ti imayanta. Bado nga ti masapul ko. Sige, paspasam laeng. Tapno no, makapanaw tan dito yung mall. Anya ka dito kabuteng mo. Awan may tiraramiden ta. Kumaano holding hands ta. Kita man no bagay kanyak dito Jerwin, honey? Ha? Bagay kang nga, honey. Sakto la unay deta kulay na. Amok nga paboritong di kasta kulay. Isupay Ite nakitak nga ron kit. Dagos ko yung nasidgan. May bagay lakid di kanyak kunat. Sag mamano ka di dayta? 800 plus? Awan ka di kwartam? No saan nga manay? Ito naman minsan laing saan? Sige. Gatangin ta deta. Damit kiti umanay nga kwarta. Agyaman naklaunay. Anya tikit na usawin dito, Jerwin? Ha? Melissa? Aping inarakop na kanita nga babae. Sino ka? Anya nga sino ka? Siya ti asawa ni Jerwin. No makakayat kat kay ti asawak. No makaigam kay ti sikit na. Kasla kalasing no. Ha? Melissa, peda kayo dito Kit amom nga umay kami dito mall. Sketsi ka.
kunak man nga no adda nasisita nga pagnayo kini paring John. Ay, kuha, agsarita tantulaing nga balay. Saan ka giskandalo ditoy? Kababain. Kababain? Da kayo kung matirumbing nga agbain. Ayop ka. Ay, agsarita tantulaing nga balay. Saan ka giskandalo? Saan na kay guyod? Saan na kay guyod? Saan na kay guyod? Ba't nagtialak na? Ijay tabalay nga agsarita. Saanin? Saan ka nagparparang pay kanyak? Baka no agdadakas ka maaramid ko king kano agkawit ka di balay. Ha? Anya? Melissa! Melissa! Pabitlaan! Melissa! Agyaman at Melissa. Agyaman at ta pinakawan na. Pinakawan ka laeng. Gapo ka dagiti anak ta. Agyaman at. Ngimsaan na kayat nga sawin. Kahit may isublin ti dati nga langin-langin ta. Maawatan ka. Katagkariyak. Waswasi kong ti anyaman nga relasyon mi kini Sandra. Kitagbalbaliw ako. Saan kong nga ulitin? Timang lipot king ka. Nasaya at no kasta. Anyang amin tinakapanunutan, ha? No kaano nga dan anak ta? Sige, dangranak no kayat mo. Tapno mag-antirik nang. Gaputan deserve ko. Gaputan dakkel ti basol ko king ka. Ngem amo ti Diyos ngagbababawi ak Melissa. Kitagyaman ta. Agyaman ta pinakawan na. Agyaman ta inikan nagtigundaway ko. Agyaman at saan kong to sayangin dito nga gundaway. Ipamaysa kayo nga pamilya. Saan kong to nga ulitin tinaramid ko kada kayo. Gaputan siya kayat nga mapukaw kayo kanyak. Siya kayat. Melissa siya kayat. Di natin kong kunaking ka pareng Jerwin. Uwin nga rod pare. Naladawin ti amin. Bakit di ata na singpet ti asawam? Ay inawat na kalata. Pinakawan na ka. Pagpagapuna ka di anak mi. Deta kumamot ti pinanunot mo pare. Uy nga rod pare. Makunkonsensya hagla unay. Nakasaysaya at ni Melissa ang asawak. Nuwapi nga naaramid ko dahi jakin ko ana. Kahit kasanong nga rod ni Sandra. Maawatan namot siguro. Taiso na mismo't mangibagbaga kanya. Nga sanak, nga mabukudan iti kaanuman. Uwan hanggang kasi may. Masursuro na tulad ang lipatin pare. Tinasisita. Saan nga nadadahil nga namin pinsan ti pamilya. Saan ko nga napukaw dagiti agiinak. Tadyak lakit di kabailan pare nga. Mapukaw da iti biyag ko. Iso nga saan kong ton ulitin tinaramit ko. Saan to napulos, pare? Saan to? Sandra. Agyaman at Jerwin na nauray ka. Anya tiraramidem dito eh. Kaya't kalaunin nga makasarita. Nagsarita tan. Isarding ta kuman. Ti amok no nagkinawatan tan. Dandani na pukaw ko ti pamilya. Gapo iti aramidin ta. Iso nga isarding ta kuman. Lipatin na kon Sandra. Aglinipat tan. Dinggin na kuma, Jerwin. Anya ti di mo maawatan ay ha. Idi pala damdamo nga nagkinaawatan tan nga numan dumting ti kasti nga kanito. Kapilitan nga agwin na swasta. Tamas nasisisit at ipamilyak. Ngimtian niya man nga relasyon nga takadata. Maawatak na ito nga banag. Ngimtiya ka man di aramidik, Jerwin. Masursurum tumlat at manglipat kanya. Makiamamukat sa bali.
Pagbali ng mga busy ti baghim. Ang dadagsina. Ha? Anya ti kunam? Masigugak, Jerwin. Masigugak. Ha? Anya? Sigurado ka kadi, Sandra? Sigurado ha? Kadya ka mo ti aramidik. Maasim ko man na di nagpaypayan. Sigurado lagi nga di nak maawad na di nanakil mo. Di naganak kanyak. Tulungan na. Tulungan akman parang John. Anya ako mati maitulong ko parang Jerwin. Diyak amuno kasanok nga ipudno. Diyak amuno kasanok ipudno iti asawak. Dahil takit ti ko naking ka. Abi nga minsan ka nagproteksyon. Kita, amom nga posible nga masikugam ni Sandra. Dahil tangarot ti bidot ko. Diyak ba tinamnama nga makabuo kami. Agan-anad kami mat. Susurutin mi met ti kalendaryo. Eh, saan nga save data nga calendar method parang Jerwin. At dalat na makalusot. Kasano nga ron ti aramidi? Na kasayaatan na. Ipudnom nga ipudno. Kaya ni Melissa nga asawam. Ngim deta adda makaidanon kinkwana nga sa bali. At adda nga dinakanton mapakawan. It kasano nga ron no isot rason nga pangisinsinaan na kanyak. Kit no bilang laing nga kit aklunem awatem ta isumay di kinayat mo pare. Diyak kabaylan nga mapukaw ti pamilyak pare. Diyak lakit di kabaylan. Kasano nga rod pare. Kit adamot may kadwa nga pamilyam ton. Ha? Adda sungsong batam kay ni Sandra. Tilaeng anak mi tisong batak. Tilaeng anak mi tisungsong batak king wana. Awan ti sungsong batak ni Sandra. At dalat na pare. Diyak amon ti arabidik pare. Diyak amon. Anya? Anya? Ayok ka. Melissa. Pakawanin na ko ma. Nawaswasin ti relasyon mi kini Sandra. Tilaengin sikog na ti suksong badak kin wala. Melissa pang asim. Saan ko maagbaliw ti aming kapulaing kadayta. Kunak tubad din. Adaditan. Awanin ti mabalintan. Saan ko mga dayti ti rason nga pangisin sinaam kanya. Pumanaw ka. Pumanaw ka di si Kwana. Melissa, pang-asim. Pumanaw ka! Pang-asim yun, nanang. Tulungan dakman ng mga loko tirik na ni Melissa nga. Saan nga panawan? Saan nga panawan kadagiti anak mi? Ay hinabaraw. Awan di ba itulog ko king ka? Alan anang urita na singid kayo iti manugang mo. Ay na, uray man kit de kasanot kinasingid mi kini Melissa nga manugang ko nga asawam. No dakkel mo tibidot mo, dakkel di basol mo anak ko. Naapay nga nga naaramid mo dayta. Nakasingsing pati asawam. Agmababawi ak nanang. Agbababawi ak tinaramid ko. Nanang pangasim tulungan ak. Sakbay nga maladaw ti amin. Jacket nga agawid da Isabela.
Da kahit nga mayadayuda kanyak nanang nangaruna ka digiti anak ko. Ay, hinadi ka matulungan ka day nga banag. Saan kumot nga igim ti panunot ti asawa manak ko. Na, Diyos ko, uray sakit. Masakitan tinakim ko nga mayadayo kanyak digiti apo ka. No apay nga mimad nga nagbabae ka. No apay mad nga min nga liniputam ti asawam Jerwin Baraw. Basol mo ti amin. Saan ka kumamit nga sa kasta, Jerwin? Agpiso man! Basol mo na api nga pinanawan na ti asawak. Kahit niyadayo na kanyang dagiti ito mga anak mi. Alawin, aklonek nga basol ko. Ngimawan nga awanin ti amo karamidik pa. Sangit-sangit ka dida. Nalala, kakaasi ka. Isa-isayat pa iti agbartek nga rin nabiin. Isa na magkita ka. Madayo ka man din eh. No, di ka lang masikog. Nakasinipat ka ditan. Panunutin ko mamitig balin nga anak ta. Numan sa anak nga masursuro nga ipatig. Numan sa anak nga mapagawan ka po iti. Ka po iti napasamag iti pamilya. Saan mo ko mangiram-raman ti agbalin nga anak ta? Di talaeng matain. Ipan panunutin. Bakit di ata masikog ka? Ano saan ko man talaga nga? Nabayag ko mga pinatalaw ka dito eh. Lang. Diyak na makita ka. Inga jay. Ano makikita ka? Malaglagip ko laeng. Ti panang panaw kanyak. Ti pamilya. Hala, panaw! Panaw! Gusto na, baby. Gusto na. Agdedikan. Agdedikan. Daddy mo. Sandra. Jerwin? Ito sa ranak mandikanek, mabisina. Aggao ka lata ditan. Kitni, agpaspasusuak. Awan di bibiyang ko. Inggan. Sige. Mabit lang nga ron. Diyos ko. Nagsakit di ulag. Sandra! Sandra! Nagdo di CR. Pakikit kinabal lang di baby. Nagbayag kami ta siya. Baby. Ubahin ka. Kami ka nga rin, mekan. Mekan, baby. Karupam ni daddy, Apo, kaya ayaw naggayam. Wen. Pugi daddy. Pugi pa, baby. Agkarkarupatan to. Angem, tuno dumakil ka. Barok, sa anak to nga tultuladen. Sa anak to tultuladen nga nagbalin nga babaero. Wan? Ay, makay ayo ka man nga ubingay ha. Ala, itaka lang amin nga ubain kat. May katiman. Agay ayam ta, Barok. Agay ayam ta. May kangin daddy. Anya?
Wan. Pugi ah. Pugi baby ah. Pasensya kan. Adala kami manas ka nga. Ilipas ko nga linabaan. Mabalin ka di nga. Pagkikitan pa lang ni baby. Sige. Ulit amat maturog mo't palaeng. Agyaman na, Jerwin. Saan ka man nga iminom iti arak kita? Ha? Nadlaw ko ngamin. Ngano na kayo magti arak? Saan na kayo tagpaugba ni baby? Ha? Agsangit no na kayo magti arak nga ubaek. Iso nga manibo dita. Liklikak man ti uminom ti arak. Anya? Magustuak laulay ngamin nga ubaen ni baby. Iso nga bebeak palaeng man ti uminom ti arak. Nagsaya atin no kasta. Alain ka naglaban. Tasya ako di makamo ni baby. Sige, Jerwin. Makayayo nga talaga dito ubing. Agreeing ko man. Tagay ayam kami man. Nakalaglag ang tiriknak no. Ubaek. Karoprupak ngagpaiso. Yung baglakit din. Taadda ka, baby. Yung baglakit din. Ta sikat mang parparagsak kanyak. Sikat mang parparagsak ken daddy. Inton dumakkel ka. Iyam amukan to kadagiti kakabsat mo. Iyam amukan to kadakwada. Aramidik ti amin. Tapno no agsublida kadata. Aramidik ta amin tapno mapasublik dagiti kakabsat mo. Kastamot yung ti inada. Uwan baby. Naragsak ta ito. Aramidik ti amin. Aramidik ti amin para king ka, baby. Ipatpatig ka unay-unay, baby. Ipatpatig ka unay ni daddy. Ipatpatig na kalaunay ni daddy, baby. Agreeing kan taga ayam tan. Agreeing kan. Awang ka di ba ti damagyo? Kani Melissa nanang. Awan mo't baraw. Apay. Magnamnama ka kadipeng agsublida dito. Sika ko mga hindi mapansad jay. Amuyo mo't nanang ha. Diyak mapanawan ti trabaho. Kan may isa. Mabuti ang lakit ti. Ang mga noan niya ti aramidin kanyak ti pamilya na sa jay. Among malagayam ti agbutay. Mangnamnamak na nang agsublin tumitlaing ti pamilya. Dagiti agiinak. Kahit kaso nang roden ti barong nga aginam. Awan ti barong nga aginak nanang. Anya? Tilaeng anak ni Kenny Sandra ti sungsong batak. Amuyo day ta. Masansan nga ibagak ka na kayo. Wala nga maagdindin na kayo ni ti may sa balay. Gapulaeng Kenny baby. Nilaeng baby. Tinapatig kanyak. Inaanak ko. Sana mabalin nga makirelasyon na kini Sandra. Tama nga no, agasubsubli ni Melissa kanda kiti duwang anak mi. Ay naaya. No agsublida pa yung anak ko. Ang mananang. Marikrik-nak, agsublida kanyak. Makaamiris tumatla isuna. Nakasapulan nak tumatlaan. Alangar na nanang. Pagkaamuandak, no adadamagyo kani Melissa. Alawan, sige anak ko. Mabaling ka din nga sublatin ka. Ha? Saanin? Aw met ti ubrakon, nalpas ko ti trabaho ti balayen.
Mailiwa kami kini baby. Ay kit no kayat mo. Di pag sinublatan ta. Uwin no duwata ti mangubba. Ha? Kadigdigos mo sa. Jakmat nga rod kayat nga ling etak ang mangubba kini baby. Kat itay matmaturog, ginundawaya kung tinanglipas amin nga trabaho dito'y balay. Kapot matmaturog pa ila idi, nagdigos akon. Dapno na bang luak ang maangot na. Nabanglo ka nga agpaiso. Ketsi ka, nabanglo ka di. Alangan mo't nga ubem ni baby nga nabangsit ka. Ha? Saan mo't? Gansa anak nga naginom iti arak. Nadlaw ko nga rod. Mano nga rabi nga di ka umin inom iti arak. Amang nga nagsakit ka. Ha? Si kamot, Sandra. Baliktad kan sa. Agsakitag, gapot adyak umin inom ti arak. Kit kastan samot kat, di kiti mang inom iti arak. Ad-adda nga agsakit da. No, isardeng dati uminom iti arak. Saan ka di? Sa anak mo taparek. Sa anak mo nga kaskadag iti naddo mga nga saanan nga agbyag no awan ti arak iti bagida. Ay kasta aya. Ay bayat iti panaglabas digiti aldaw. Agbalbalikas ti lang ni baby. Kayong ingas mo, Jerwin. Uwing ngagpaiso. Ni. Apay baby. Umay ka kan daddy. Umay ka nga ro din. Umay kayat na kanon eh. Mabalin? Sige. Wawan baby. Wawa. Ayo. Oh, lalab na kan daddy ayo. Lalab na kan daddy ayo. Lalab na kamit ni mami. Ha? Baby, tiko na. Lalab na kamit ni mami, baby. Kasta ulit iragsak na nakasti nga maayaman niya. Uwen nga rod. Aglalo no duwata ti. Mga ayam ken kwa na. Oh, baby. Ti amok man pare, kat saan mo na kaya ti uminom iti arak? Day tamat ti ko na kiti pare. Kunam kanyak nga di mo kaya't nga agat arak ka nga mangubay iti putot mo. Ape nga raw, ngamin inom ka ti arak kita pare. Diyan kami maawatan direk na pare. Anya? Mangnamnama ak ngagsubli da Melissa. Ngim, bayat ti panaglabas ti panawin. Kaslaan niya. Kaslaan niya. Kasla marigregen ti riknak kini Sandra pare. Aniya? Agayatak samot manin kini Sandra. Kaya awan met ti problema dito pare. Pinanawan na kamutin dagiti agiinam. Kat sigud met nga nagdin na kayon kini Sandra. Kati paypay suyo na. Kat amumot nga ipatpatig na ka. Yung sana mabalin pare. Kasanong rutin agsubli da Melissa. Ket kasano nga rod na sandang agsublim pare. Jak maawatan pare. Jak amo tiramite. Iso nga naginumag iti arak man. Tapno malipatak beto nga marikrik-nak para kini Sandra. Sana mabalin nga makirelasyon ak man kingkwanan. Taapaman nga agsubli da Melissa. Kayat ko nawaya akto nga sublianan ta. Makaamo ka pare. Desisyon mo dayta. Gapotabiyag mo dayta. Ala, aginom talata ka raw. Kat mailiwaking ka. Nabayag nga di kayo minumay. Ano ti ko na yun, nanang? Ay, kiti isumot ti bagada aba raw. Nagasawa ka na ni Melissa at Isabela. Anya? Kahit wine. Adakan mabalin ti inasawa na. Medyo laklakay nga amang.
Agdindin nada ka nun. Kaya iso ka nun di mang pagpabasa kadagiti anak yaw. Ha? Saan nga po no dayta na anang? Ay kita, amum ngamin ano pud na. Ingkapun ka, no kayat ba? Ngam dayta, ti bagada kanya. Saan mo't nga gululbud siguro nangidanon kanya. Angin... Ha? Basta nag-asawan? Why, nag-asawan? Basta awanin ti orayak pa eh. Katawanin Malaksid wag sinad at agsublikan ka. No aklo ng pay. Saan nana? Baring no naragsak ni Melisan. Iti barong asawa na. Katsabay ko tinagbalin nga asawa na. Saan na ko mga... Ipatig na ko madigiti anak mi. Saan na ko mairuruman dagiti anak mi. Detala yung tidaw-dawatit. Detala tikid-kid dawag nanan. No kasta, saan nga nasakit tibakrang mo, baraw? Anya? Saan ka di nga nasakit tinakam mo nga nag-asawan iti sa bali ni Melissa? Diya ka muna nang. Kasla naglagan mo ti panakaawat ko. Aga siguro akat adan baro nga ipatpatig mo baraw. Adan sa bali nga ipitpitik tapusaw. Amangan no naregreg mo tiriknam kay ni Sandra. Ipatpatig mo ka din ni Sandra, anak ko. Sagpaminsanak nga umay iti balayaw. Saan nga kas idin? No tratuwam ni Sandra. Makita ka dagiti matam nga nakaragragsak ka. No makitkitam dagiti aginam. Diyak maawatan direk nak nanang. Ay kat na, ibagam ken kwa na ano anya ti marikriknam. Tasigod mat nga kastat marikrikna naking ka. Sigod mat nga agayat ni Sandra king kasaan ka di. Una nang. Kasapulan nga ipakaamum ken kwa na. Yan tangay ta nagasawan, ti sigod nga asawam. Panawon mat siguro nga lipate mong. Ket mga barwanan kan baraw. Adda dita dagiti aginam. Nga kadindennam. Isunti pa may samon. Gusto kayo nanang. Agyaman ak nanang. Tadda kailan ta mamagbaga kanya. Awan ti agyaman na baraw. Kasta ti ina. Aramidin na ti amin para iti anak na. Mabaling ka din agsarita ta, Jerwin? Ha? Ape nga napugtom ti bagaking ka. Anya? Kahit ka kumamata ka sarita. Naunaan nak lang. Anya ka dito ibagam. Sige. Si kanti umuna. Saan? Ladies first ako nada. Sige. Ibagam ka niya. Tiket mo pagsaritaan ta. Anya ka di tiket mo ibaga ka niya. Tsaka mo nakasanok ni Rugi. Sige lang. Kuang amin. Ada manon nga bulan nga. Nga niya. Nga da ka chat ko nga Hawaiano. Ha? Kwa, naistoryakin kwa nat kasasaad ko. Tiyan mo na idi, agasawa ta. Ngayon imbaga kanya na tipod no. Anya? At nakachat mo nga Hawaiano ko nam? Uwen. Nakiktutak nga ron idi naamuan na no anya ti sitwasyon ta. Nagdaton kanya. Ket agawid to kanon into no umay abulan. Umaynak kano ikalaysa. Anya? Aklunek nga. Hindi damo. Di pagarup ko. Saan kunto nga masursuro ti manglipat king ka? Saan kunto masursuro ti agayat iti sa bali?
Ngim nagsayaat ngamin ni Bernard. Ha? Bernard. Hawayano. Baro isuna. Halos inaunala kanya ti dua atawin. Ubing pengim siya. Wen. Kit mas dawak ko tak kinayatnak uri single mother rak. Kit umaynak kano ikalay sa alain nak di Hawaii. Iso nga, gapot at jakto pala maalat ti anak ko. Ibiling kuntuking ka. Kininanang mo. Sandra. Nakaragragsakak ta. Ang damit lang nangawat kanya. Ada nang lihat kanya itipod no. Di baga akong tikait kong ibaga. Sika. Anya ka di tikait mong ibaga kanya. Jerwin. Kuha. Nalipadak. Paano mga rod? Ada na lagip ko nga papanak. Panawag ka pa eh. Uy, Jerwin! Jerwin! Kahit kundi matay. Saan ka matay, apare? Kahit kundi matay, pare. Saan, apare? Kasano nga rin di kita putot, Maun? Kit ibati na kanumot king ka. Pare, nasikit para kanya. Aping nga nagpaari misuna. Kit ape ko mga saan, pare? Kit impagpakoonam king kwa na nga awan ti relasyon yaw. No sakit nga da kailaang tinaganak iti anak yaw. Uy na pare nga no kaanumit nga marik na ako nga ipatpatig ko ni Sandra. Kita naladaw na pare. Urayam latan ti sigod nga asawam. Anya? Nakiasawa lang nga Ruden. Kit urayam bareng mabalaw. Anya? Di ka makatulong, pare. Awan ti may tulong ko, pare. Tila may tulong ko, andi ngayon ka nga ginumiti arak. No kaya't mo, pabalakad ka di programa ni Yungyaw. Anya? Ay, wan ngagpaiso. Nagpabalakad ak manijay. Naskin nga sana matuloy ti kasardal Sandra kan dati Hawaiano. Kasano pa nga rod ita, kat saan nakan nga ipatpatag ni Sandra? Ipatpatag nan ti Hawaiano. Ay, saan? Saan na mabaling? Saan? Saan, pare? Anya? Well, ay, saan nakarakupin? Ay, nabartekan, Jerwin, ipatanak. Pang-asim ko, ma. Pang-asim. Ipatpatig ka unay-unay sa dra. Anya, nabartek ka laing, Jerwin. Kinsaanin nga mabalin. Gaputa, adan sa bali ka lalaki nga patpatig ko. Ay, sana mabalin. Siyak ti patpatig mo sang kadi. Siyak ti ama ti anak mo, anak ta. Yung siyak ti patig mo. Ay na. Nadadail ti panunot mo, Jerwin. Anya, di mo amuno, anya nga talaga, desisyon mo, iti biyag mo. Anya ti kahit mong asawain. Idi siyak ti gumaw-gawawat managayat mo. Idi agpakpakaasi aking ka nga. Nasubadam ti panagayat ko king ka. Awan na pulos ti nauray ko. Gaputamang namnama kalatang agsubli ti sigod nga asawam. Sakit ita. Napunasin ti panagayat ko king ka. Kit naibawin ko ni ti sabali. Ibagamanin nga ay ayatin nak. Ganda ita mo tagpaiso. Pangaasim ko ma. Naladawin ti amin. Pangaasim. Nay, ipagpagaputa iti anak ta. Agtali na talatan nga agpagayam. Kas naganak iti anak ta. Tapno saan nga madadahil ti langin-langin ta.
Ngim, saan ko nga masubadan ti panagayat mo? Numan po dong ipatpatig na, Cherwin. Kaputa saan kan nga ipatpatig? At ang sabali nga ipatpatig ko, iso ni Bernard. Sana mabalin. Sandra! Kaya, matayak lang kuman. Dahil di nga rod ti pakabuklan, di pakasarita ka sinyong. No pa'y mang namnamaak nga awan ti mangayat namang balakad kanyak. Intortorid ko ti nagsurat. Ayat ko lang maiibkas ko ti marikriknak, maiburay ko ti kapadasak, ti paadas ko. Tabaring lumag-an ti riknak ko nakim saan. Kaslad-ad na nga dimbagsin, di na istoryak ken ka. Ngayon bes ko mga, ngay ikanak ko may tibalakan ng kasla dinakpe nga sinirseryoso kasi nyo. Kasla agkat-katawa ka pa idi. Nga kasla namnamaemon. Ti reaksyon dagiti makangig kada iti nga surat ko. Ala, lope kasta. Adamot lata ni nanang ko nga mang balakad kanya. Adamot lata ni paring John nga kain inumak. Kunada nga, agba akaklat na ka nun. Tamalasak ka nun kiniayat. Nalagad na yun, mabalin na. Agyaman naklaunay kasinyong ti oras mo nga nang dingig ti istorya. Ken ti laing mo nga nang ibasa ken nang idrama. Sabi ko adamet na ibati na nga adal ken liliwa kadagiti nakangeg ken nakabuya. Nung pa'y didak kaya tabalakadan, ala, maawata. More power to your program kasinyong. Kat sabi ko magatadupay ti matulungan nyo. Tuy agbabawi launay. Jerwin, iti Tuguegarao City, Cagayan.